Hagijigil kay Duran Cup hapadeng ka Northeast United FC Persya kebetulan FC. Hawafay gijigil kay ke last step soban kutno ka last step ka Northeast United kelioban tip ye gol ke menit ke bas 100% plus lai leng bau ajaria. Kel bahar pun ke last step ka Northeast United FC kalau tam sekemat di kebetulan sigulonat. Kawan orang sekala ka Arpat kemudian ke lamit ka Northeast United kelioban tip ye gol ke menit ke basan beperan leng bau hanar. Kat bahadin ketukan menit ke Northeast United kalau yang bentuk sedi gol ke bol ke bala tip yang dau ajaria. Kat bah hak menit ke bannya pugui tangharin 1 menit ke Northeast United kalau yang bentuk sedi gol yang bau rilim telang. Kat bah menit ke bafra Henry ajaria uli yang bentuk sedi gol ke Northeast United. Uli sentan bentuk dak hat-trick hakan jing lekai. Kat bah menit ke bah kandai menit plus way Shaban kut nak jing lekai Northeast United kalau yang bentuk sedi gol leng bau mayano. Baru ke kajing lekai karena East United kali yang khul kenam job hadin kelawan film sub ia kebetulan FC hadu rio leganan gol leng ba kajing job karena East United tak badan kedan kebadan kong du jong grup F dak ba kamai lai puin nak season ni badan kat ba kebetulan FC kahaban FC kajing lekai kebasawan jongka Sibit janmit ki program jing lekai ke Muhammadan FC kiri bisa ia kasamela sewari hagapor sauje